Diama igitondo cy'umugisha urakaza nanone ku muryango wa DACCO Sport ya YouTube kugeza amakuru sport umunota ku munota n'amakuru meza kandi agezweho. Amakuru yo ni menshi cyane, many updates. Ibaze ko ibyumwe n'ibibiri bya nyuma bisigaye kugira ngo South America to ize kuba ijyaho umusozo. Uribaza ngo ese biri buze kurangira ikipe yanjye bimeze gute, ese iwacu bimeze gute, ese akakanya bwo bimeze gute? Nibyo tugiye kuganiraho rero cyane uyu munsi akaduhere mu ikipe ya Manchester United. Bruno Fernandes, Marcus Rashford nakubwira ko mu winga nimero 3 Manchester komeje kugenda yifuza. Ikindi kandi ndakubwira uko bimeze cyane, hari n'inkuru ikomeje kugenda izamukamo ya Gavi, nabyo nazo gusobanura uko bigiye bimeze kuri buri ka detail. Ndaza kubwira muri Arsenal Victor Gyokers muri Barcelona ho gahunda imeze gute, Harry Kane bimeze gute kugeza kuri zino saha kubera ko ari mu mwaka yo wanyuma agiye gutangira, yamaze kuba no mu biruhuko. Reao bimeze gute kubera iki, Diego Moreiro byamaze kuba bigenda gute muri AC Milan. Ndaza kubwira muri Real Madrid Enrique ngo biracyashoboka cyangwa ko haracyarakumba yuko abataliyani bakibona ko bigishoboka. Ese bimeze gute bwo gahunda imeze gute muri Real aho mu Butaliyani bwo baratekereza iki? Ndaza gusoreza kuri Pedro Neto muri Saudi Arabia pour amakipe ari komeza kugenda amwifuza, hamwe n'andi makuru ndibuze kugenda ncamo mfatanyije nayo ngayo. Ndagusaba gukora subscribe niba ukunze ibyo dukora, ndagusaba gusharinga, ndagusaba kulikinga, ndagusaba gusiga igitekerezo cyawe muri comment section, fungura notification yawe va ku munota mbere ku munota wa nyuma. Icyo nakubwira rero, reka twihuza cyane rero tukwanzike duhereye i Manchester United. Muri Manchester United hari amakuru amaze iminsi ari kuvuga yuko Bruno Fernandes amakipe yo muri Turukiya akomeje kugenda mwifuza, yaba Galatasaray yaba Fenerbahce mu minsi yashize nabwo yaragerageje, ariko kugira ngo ngwize kuri aka kanya muri Manchester ntabwo bafite feelings zo kuvuga ngo Bruno Fernandes dukwiye kwita tumwekura muri South America toya. Bruno Fernandes ahubwo nyuma yo kumva ko hari amakipe ari kumushaka aho muri Galatasaray, amakipe yo muri Europe manini cyane, akomeje kugenda yibaza ati se Bruno Fernandes byagenda gute kugira ngo tumubone cyangwa se asigaje iki. Bruno Fernandes ikintu cyambere ugomba kubanza kumenya, contract kano kanya iraza kugeza 2027, ariko hari n'umwaka w'ikipe wo kuziyongeza. Ubwo ruvuga ngo ni contract igeze 2028, ariko hari no option y'umwaka yo kuziyongeza kuri Bruno Fernandes. Manchester United rero yakomeje gutangira gutekereza yuko ishobora gufata Bruno Fernandes ikamukubita contract nshyashya kugira ngo aze kuba asinya contract nshyashya. Ni ukuvuga ngo iyi contract nshyashya igomba kubigendera ku bijyanye n'umushahara mwiza none kongerwa cyangwa se n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ba bonuses. Ariko kugeza kuri saha gahunda ya Bruno Fernandes muri Manchester yo iracyahari kandi ikomeye cyane. Ntabwo Manchester United yiteguye kuba yarekura uwo bita Bruno Fernandes ngo abe yasohoka i Manchester ajoining amakipe yo muri Turukiya kugira ngo ave muri Manchester muri uyu mwaka. Nuko ngo Bruno Fernandes muri Manchester kugeza kuri zino saha Manchester nta biganiro bindi bihari n'andi makipe, nta nubwo ibyifuza, nta nubwo yifuza kumva ari umuntu kuza kuvuga ngo Bruno Fernandes turamushaka. Irifuza kumufata ikamuganiriza kugira ngo irebe ko yamukubita amasezerano mashyashya mu muryango wayo Manchester United hariya Old Trafford. Rero ngabo muri Manchester United harimo inkuru irimo iravugamo cyane. Gavi ni umukinnyi utangiye kuvuga muri Manchester United cyane, ibinyamakuru byinshi biri reporting byo muri Espagne. Fabrizio Romano aragira ati nge respecting ibindi binyamakuru nka respecting ama resources yandi, ariko nanjye mfite inkuru zanjye mvugaho aka kanya. Rero kuba umukinnyi bita Rodrigo Scout yajoininze Barcelona ntabwo bisobanuye ko bigiye kwita bituma ngo Gavi asoka muri Barcelona. Ni ukuvuga ngo rero umubano mwiza hagati ya Gavi na Rodri urahari, yaba muri Espagne yaba ahandi hose bagenda bahura bose n'abanya Espagne n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ikindi cya kabiri, Gavi muri Barcelona bamufata nk'inkingi ya mwamba. Gavi bamufite nk'umukinnyi nyine bumva bazagendera mu myaka iri imbere. Gavi ni umukinnyi nyine Barcelona itarekura nanone kugeza kuri zino saha. Nta kinyamakuru n'ikimwe cy'indani muri Barcelona cyangwa se nta nkuru n'imwe muri Barcelona indani yemeza ko Gavi agomba gusohoka muri Barcelona yerekeza i Manchester. No kuvuga ngo Gavi ahubwo uze kuba utungurwa no kubona Gavi mu minsi iri imbere ari buze kuba habwa contract nshyashya muri Barcelona kugira ngo baze kureba ko bagumana uyu Gavi mu bijyanye no kuba baza kuba bafata umukinnyi wabo w'inkingi ya mwamba bakaba bamugumana we hejo hazaza. Gavi rero gusohoka muri Barcelona ntabwo bishoboka cyane muri iyi sama, nta nubwo bishoboka gukunda kubera ko Barcelona irakifuza gukorana na Gavi kandi cyane no umukinnyi w'inkingi ya mwamba muri Barcelona. Rero Gavi muri Manchester United ni inkuru y'igihuha, nta nkuru ihari ya Gavi muri Manchester United kugeza kuri zino saha nkuko Fabrizio Romano akomeje kugenda abitubwira. Marcus Rashford aho hepfo naho muri Galatasaray n'andi makipe aho ngaho yose agiye akomakomeye no mu makipe agiye atandukanye bakomeje kwifuza Marcus Rashford. Ariko ndagira nkubwire kugeza kuri zino saha Rashford ni mu magambo abiri yavuze. Yaravuze ati ni ibintu bibiri, ni ikipe nini cyane zo mu Bwongereza no mu Burayi nini cyane zitangana proposals za Manchester yakifuza, cyangwa se
Manchester United kuri zino saha. Ntago rero yiteguye kuba ari busohoke muri Premier League cyangwa se muri Manchester United cyangwa se muri zo champion eshanu z'Iburayi zikomeye ngo ajye muri Turukiya. Rashford kuri kino gihe cye ntabwo yifuza kujya gukina muri Turukiya, arakifuza gukina mu top club hano mu mashampiyona atanu akomeye. Ikindi kandi arakifuza kuba yahangana ku rwego rwiza, ntabwo yifuza kuva muri Europe area mu mashampiyona akomeye ajoininga Turukiya kano kanya kugeza kuri zino saha. Icyo nakubwira rero nuko bita Marcus Rashford na amakipe akomeye ari top club hari mu Burayi muri za champion eshanu zikomeye, cyangwa se kuguma i Manchester United kugira ngo akomeze kumaintaininga urwego rwe ndetse na standard ye mu mupira w'amaguru. Rashford rero ntago ari busohoke ava muri Premier League yerekeza muri Turukiya kugeza kuri zino osa aho bigeze kano kanya. Manchester nimero 3 akomeje kuvugwamo Michael Carrick arifuza nimero 3 behind the scene, arifuza kuba yagura mu nimero 3 w'umu backup mwiza. Nkuko komeza kugenda bivugwa n'ibinyamakuru bikurikirana Manchester United biremeza yuko yakomeje kugenda areba ku muwinga nimero 3 w'ikipe ya Newcastle, ariko Newcastle kababwira ko itari kugurisha. Bikomeje kugendera ku ma option agiye atandukanye, gusa ngo birakenewe cyane yuko Manchester ibona nimero 3 wundi wo gufasha uwo bita Rashford muri uyu mwaka. Aka kanya rero bakomeje kugenda bareba uko byagenda, kandi nanone muri midfield nabo baracyari kureba nimero 6 wanyawe kandi wemewe. Bitabaye ibyo ngo Manchester ntabwo izemera kugura mu nimero 6 igendeye kuko imukeneye cyane, gutse kugura uwo bonye wose yanabireka igakoresha abahari. Bano yaguze Santos ndetse na Nuriya mukinyi bita Teramanzi, ikaba iri gukoresha muri iyi minsi kugira ngo irebe ko yazagura umukaseri wa nyawe, sitting midfielder wa nyawe muri Manchester United wo gusimbura Enrique Casemiro. Nuvuga kugeza kuri zino saha rero 3 muri Manchester arakenewe cyane, kandi biri kuvugwa yuko bagomba kugerageza muri iyi minsi 14 isigaye kugira ngo reko bambona i Manchester. Ikindi kandi niba tabona mu midfielder nimero 6 sitting midfielder wa nyawe gusimbura Casemiro, bazaba tuje babekoresha Santos kugeza igihe bazabonera uwo bifuza ku isoko ry'igura n'igurisha. Ubisobanuye ko Manukone ntago baramubona neza, ntago hari akantu kakiburamo nyine muri Manchester kugira ngo babashe kubona uwo bita Manukone neza. Bacyari kumureba neza, bakiye kumukutaho radari neza ngo bitegeze bare uko bimeze kugeza kuri zo saha. Rero icyo nakubwira nizo situation ziri muri Manchester United. Muri Arsenal the Gunners, uyu kipe iri kuvuga yuko ngo Barcelona nyuma yo kubona ko Julian Alvarez ikomeje kugenda bigorana, ngo Barcelona ngo yabatangiye kugirana ngo kureba kuri Victor Gyokers, kubera ko ngo Arsenal wenda ngo ari ama report ari kuvuga ko ngo bakomeje kugenda bifuza ko bamusora, cyangwa se ngo Victor Gyokers ngo ntabwo ari gufite muri Arsenal, ngo ntabwo bari kumwibonamo neza. Ngo rero ngo Barcelona ngo igomba guhita ngo ireba ku ruhande rwayo ikara ko yabona Victor Gyokers. Nibyo koko Barcelona irifuza indi option cyangwa se alternative option mu gihe cyose Julian Alvarez bizabigiye bigorana, ariko nanone nta reports nimwe ya nyayo yemeza yuko Victor Gyokers hari ibiganiro biratangira hagati ye na Barcelona. Arsenal na Barcelona nta biganiro biratangira kuri Victor Gyokers. Mikel Arteta akunda Victor Gyokers, amubona nk'inkingi ya mwamba, ndabikora kwa Fabrizio Romano nkuko yabitubwiye, kandi abona iriya profile muri Arsenal irakenewe cyane. Ikindi kandi n'umwaka ushize yagize umwaka mwiza mu buryo bwo gutsinda ibitego, mu buryo bwo gufasha mu buryo bwo gushaka ibitego. Ikindi kandi yabaye umukinnyi w'inkingi ya mwamba muri la Premier League batwaye mu mwaka ushize, ndetse naho bageze muri UEFA Champions League kuri finali. Ikintu gikomeye cyane rero kugeza kuri zino saha Victor Gyokers aracyari umukinnyi wa Teta muri Arsenal, nubwo wakumva ama reports menshi agiye atandukanye agenda zamura izo nkuru zigiye zitandukanye ngo Victor Gyokers muri Arsenal, muri Barcelona. Victor Gyokers yatangiye kuvugana na Barcelona, ni alternative option ya Barcelona. Aka kanya kugeza kuri uyu munota nk'uko Fabrizio Romano bitubwira, aratubwira ko nta nkuru nimwe yemeza yuko Victor Gyokers Barcelona batangiye ibiganiro. Barcelona Arsenal Victor Gyokers nta biganiro bihari kugeza kuri zino saha. Hagize igihinduka umuntu yaza akagaruka kongera kababwira, gusa kugeza kuri uyu munota nta nkuru nimwe yemeza ko Gyokers na Barcelona hari amakuru arimo aravuga yuko yemewe ko hari ibiganiro byatangiye, cyangwa se hari uburyo bwatangiye bwo kuvuga ngo iyo hagize ikintu kiboneka umuntu aratangira akavuga ati birashoboka, byaratangiye, byagenze gutya na gutya. Nkuko mwagiye mwumva Rodri Cascante byaratangiye bigeze ahangana muri Barcelona, nkuko mwagiye mwumva Rodri Cascante muri Real Madrid byatangiye bigeze ahananga, nkuko mwagiye mwumva Osimhen byageze gute na gute. Ariko aka kanya Victor Gyokers
nta makuru arazamuka yemeza ko Barcelona yatangiye kuba yavugisha Arsenal cyangwa yavugisha umukinnyi ku giti cye kugira ngo barebe ko babona uyu mwataka mu muryango w'ikipe ya Barcelona. Twirukanka cyane rero Harry Kane yarari mu biruhuko. Harry Kane yavuye mu biruhuko yagiye muri Bayern de Munich, asigaje umwaka umwe muri kontra ye muri Bayern de Munich. Ikibazo gikomeje kugenda kizamuka, hari amakuru agenda azamuka avuga ngo Tottenham irashaka kwisubiza Harry Kane, Tottenham igeza no kuvuga ngo Harry Kane tumugarure. Akakanya nagira ngo mbwire ngo Harry Kane nibyo ni umwataka mwiza, ariko Bayern de Munich na Harry Kane ni ibihe byiza nyuma yuko avuye mu biruhuko byo gutangira kuganira ku kijyanye na contract nshyashya, dore kwisigaye ni umwaka umwe, ariko impande zombi zigiye kwanariza zirebe ku muvandimwe Charles, barebe neza niba bagomba gufata contract nshyashya bijyanye n'amafaranga bazamuha, bijyanye n'imyaka bazamuha, bijyanye n'agaciro bazamuha muri Bayern de Munich, barebe ko contract nshyashya bayisinya vuba ngaha. Ikibuze kumenyekana rero Harry Kane bageze mu mwaka wa nyuma na Bayern de Munich, ariko kakanya agomba kumenyekana ese ni iki Bayern de Munich mubonamo, ese ramuha imyaka ingahe, ese ramuha umushahara ungana gute, ese iramwakira gute muri iyi myaka bagezemo nyuma yuko Harry Kane amaze koza imyaka 31. Akakanya iki gihe rero nicyo Harry Kane Bayern de Munich contract amakipe yose mwumvaga arimo aravuga yuko agomba kuzaba ari kumwifuza kugeza kuri zino saha, bizagenwa na kontra nshyashya niba Harry Kane azabyemera. Gusa hari amakuru avuga yuko ngo nta kigoranye cyane kuri kontra ya Harry Kane muri Bayern de Munich. Mu gihe cyose Bayern de Munich izatera intambwe ikaganiza Harry Kane, bazaganira barebe ko kontra nshyashya bayifata mu muryango w'ikipe ya Bayern de Munich, ariko nanone byose bizagenwa na kontra nshyashya bazaba barimo baraheza Harry Kane, bayanarize barebe ibyo ari byo, barebe niba bakwiye kuyemera, ubundi niba babona bakwiriye kuyemera bahite bayisinya, niba badakwiye kuyemera ubwo nyine harandi ama option arimo aragenda yifuza kuba yasinyisha Harry Kane. Harry Kane nawe azarebamo yagomba gufata abari ha joininga. Gusa Bayern de Munich Harry Kane umubano ni mwiza kugeza kuri zino saha, nta kindi kintu nakubwira. Twirukanka cyane rero Real Madrid, Endrick nubwo Mourinho yavuze ko akwiriye kuba yamugumana, nubwo Real Madrid yamaze kuba yemeza ko yamugumana, amakipe ngo yo mu Butaliyani nka Roma ari kureba ko hari icyashoboka kugira ngo barebe ko babona Endrick kugeza kuri no munota n'izo saha. Ni kuvuga ngo rero Endrick ni inkuru ikomeje kugenda ivuga mu Butaliyani cyane, ariko amagambo yoroheje cyane ntiriwe nkucisha kure cyane nuko Real Madrid yamaze kubitangaza ko nta biganiro cyane byandi makipe kugeza kuri uyu munota irifuza kugumana Endrick kugeza kuri no munota. Ntabwo yifuza kuba yamutiza, ntifuza kuba yamugurisha muri iyi summer mercato, irifuza kuba yamugumana umuryango w'ikipe ya Madrid. Nubwo Carlos Espa ahari, nubwo Kylian Mbappe ahari, ariko Endrick ngo yifuza kuba yahatanira umwanya we yanakoreshwa. Ikindi kandi ngo ni imyanya ibiri yakina ku 9, yakina no ku ruhande rwa nimero 7. Ubwo nuvuga ngo rero uyu Endrick birashoboka yuko muri uyu mwaka atari buze kubasohoka muri Real Madrid, ahubwo agiye gukoreshwa mu muryango w'ikipe ya Madrid, kandi nawe ngo yiteguye guhatanira umwanya we muri Real Madrid. Twirukanka cyane rero Pedro Neto, El Hilal bikomeje kugenda igerageza kureba ko yamubona. Si Pedro Neto gusa El Hilal yifuje, hari n'abandi bakinnyi benshi cyane yagiye irebaho, ariko gusa kugeza kuri zino saha Pedro Neto ntabwo yifuzwa na El Hilal gusa ngo El Hilal iri kwifuza kumenya ese niki gisaba kugira ngo ikipe ya Chelsea ibe yarekura uyu Pedro Neto. Pedro Neto ikipe ya Chelsea yamaze kubitangaza yuko miliyoni 5 zizanye bamutanga. Ntabwo bifuza kugurisha Pedro Neto, nta nubwo bafite iyo rush yo kuba bagurisha Pedro Neto, ariko Chelsea murabizi ko iragurisha, uzanye miliyoni 100 bayakacira. Aka kanya rero Pedro Neto kugeza kuri uno munota muri ikipe ya Chelsea ntabwo biteguye kuba bamugurisha, ariko uzanye amafaranga bayafata kugeza kuri uno munota. Rero El Hilal birabishaka cyane, amakipe yo mu Bwongereza Tottenham Hotspur nayo iri kumurebaho, Manchester City nayo murabizi kuri mu biganiro ishaka kuba yamuzana kugira ngo asimbure Savinho. Nuvuga ngo kuri sino sa rero Pedro Neto akomeje kugenda arebwaho kandi cyane n'amakipe menshi agiye atandukanye. Gusa Chelsea ntiyifuza kugurisha, ariko uzanye miliyoni 100 yamurekura. Brubo clearing capital ni ibintu byayo ntago isigaza. Dusoza cyane rero ni inkuru ya kasamutwe, wari umunsi wa Rodri Cascante na Cancelo muri Barcelona. Rodri Cascante yamaze kugera muri Barcelona. Rodri Cascante byamaze kuba byemezwa yuko uyu mwaka agiye gukinira ikipe ya Barcelona, agiye no gusinya amasezerano y'amashyashya, ibizamini by'ubuzima byamaze kuba birangira, ndetse na Cancelo. Rodri Cascante aragira ati twiteguye kuba turwanira UEFA Champions League muri uyu mwaka, ikindi kandi turaza kugenda ku bikombe byose. Iyo niyo ntego inzanye muri Barcelona. Rodri Cascante yamaze kuba yemeranya na Fernan Lopez ko
nimero 16 asanzwe yambara agomba kwita ayibara. Ntago ari Rodriguez Kante wabwiye Fermin Lopez ko neza nimero 16 ndakubwiye ngo zana wakana we hoya. Ni umukinnyi mukuru ufite experience, ibiganiro byiza, kujyana inama ndetse no kuba babiganiraho neza. Fermin Lopez akabona umukinnyi experience n'umubano mwiza bafitanye mu buzima bugiye busanzwe ya muri Espagne n'andi hose bagenda bahura nk'abanyespanye babiri. Nimero 16 nk'umukinnyi mukuru Fermin Lopez yemera kuba yayitanga akahita afata nimero 7 yo bita Ferran Torres wagiye mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Uwo ni Rodriguez Kante wamaze kuba ajoininga ikipe ya Barcelona. Cancelo aragira ati iyo nza kubona Barcelona itanyemereye nari kuguma muri El Hilal sinanakine nkajya nira ku mafaranga ya El Hilal, ariko nifuza kugaruka mu ikipe ya Barcelona gukina umupira then abandeba ko ari cyo twakora muri uyu mwaka. Rero Joao Cancelo yamaze kuba agira muri Barcelona, agiye gusinya amasezerano ye. Ibiganiro byabo byose byamaze kuba birangira. Ubu akanya Rodriguez Kante, Joao Cancelo bamaze kuba bajoininga ikipe ya Barcelona. Ikindi nakubwiye mu muryango w'ikipe ya Barcelona nuko umukinnyi bita Gyokers-Barca no mugari mushya wa Barcelona yamaze kuba afata nimero 1 ya Ter Stegen wagiye muri Ajax kugeza kuri uno omunota. Turi gusoza cyane rero muri AC Milan bamwita Reao, bakomeje kureba aho bamwohereza kubera iki none bamaze kugura uwo bita Diego Moreira kuva mu muryango w'ikipe ya Strasbourg kuri miliyoni 50 ndetse n'icumi z'ama add-ons. No kuvuga ngo ni miliyoni 60 ni transfer y'amafaranga menshi cyane ihenze muri AC Milan. Nyuma yo kugura uwo mukinnyi rero Diego Moreira, no kuvuga ngo rero kugeza kuri uno munota uwo bita Reao bakomeje kureba ninde uri buza kuba mugura. Fenerbahce yakomeje kubaza, ikipe ya Galatasaray yakomeje kugenda ibaza. Ikindi kandi muri Europe, mu Bwongereza, muri Espagne, mu Butaliyani naho hari amakipe akomeje kugenda baza kugira ngo arebe ko uyu Reao yaba yamusinyisha. Kugeza kuri uno munota ntabwo birasobanuka, ariko umunsi ku munsi tugenda tubashakira inkuru ya Reao uko bigiye bimera. Icyo nakubwira rero ndagusaba gusubscribinga niba ukunze ibyo dukora, ndagusaba gusharinga, ndagusaba gukora like sanga kuri DACCO Sport Hub YouTube, ndagusaba gusiga igitekerezo cyawe muri comment section. Ikindi kandi icyo nagusaba ni uko wakomeza kubana natwe umunota ku munota kubera ko amakuru yo ni menshi cyane. Ikindi kandi ndakwibutsa ko ni DACCO n'umuhondo mwigi merekere muri bombe diama. Murakoze, football is always my life and the corner rogo. Imana ikomeze kubana nawe. Amakuru ya sport yo nakagaruka. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista, bye bye.